Экинчи бөлүм. Ормон кан көтөрүлгөндөн 2 жыл мурун кыш чыгаарда кимдир бирөөлөр сол тоңкулдун жылкысынан 3 айгыр үйүрүн тийип кетишти. Балбай баатырга жылкы ээси өзү чаап барып кабар айтты да: "Эже суу электе кууп көрчү иним. Кудай буйруган мал болсо табылып калар. Ким алды деп ойлойсуң?" деди. "Ким болмок эле? Баягы эле Төрөгелди менен Адылдын кылганы", деди Балбай. Ал убакта бугудан мал жоголсо Төрөгелдиден, сарбагычтан мал жоголсо Балбайдан көрүшчү. Үзөңгүлөш жан жолдошторунан төртөөнү, Солтоңгулдун жылкычысы Койкени чогултуп алып, Балбай жортуулга чыкмак болду. "Же жоголгон малыңыздын көзүн таап, же ордуна сарбагычтан жылкы тийип келебиз", дешти байга. Күч кубаты ашып ташып, теңирин тааныбай, көп зөөкүрлөнүп урунарга то урушарга жоо таппай турган Балбайдын көктөн тилегени жерден табылгансыды. Алар Саякбай Кетирекейдин айылына чукулдаганда караңгы кирип, бир коктуга түшүп өрүү болушту. Азык албай чыгышкан немелердин курсагы тызылдап ачып турду. "Силер эс алып жата бергиле, мен барып Кетирекейдин бир козусун өңөрүп келе коеюн", деди Балбай. "Козуга сиздин эбиңиз жокко, мен барайынчы", деди Койке. "Жок, мен эле алып келем", деп Балбай аттанып кетти. "Каягынан кирсем, кантип эңип алсам" деп саамга ойлонуп, кой короонун четинде өйдө төмөн бастырып турду. Чукулураак барып караса, короо тик жардын түбүндө экен. Айлана бастырып, наркы ой жагына өтөйүн дегенде, жар урап, жер көчүп кетип, Балбай ат маты менен короонун так ортосуна барып түштү. Иттер ажылдап үрүп, чуручу түшүп калышты. Аны туюп калган бир кемпир 4 аягы менен тикесинен түшкөн кашка атты суулуктан алды. Колго түштүңбү? Сен Балбайсың го?" "Жок, мен Балбай эмесмин." "Анан кимсиң?" "Жолоочумун, Кудай конокмун." "Жаныңды жебе, сен Балбайсың. Ай, Алыбек, ууру кармадым", деп уулуна кыйкырды. Уулу наркы кошунасына кыйкырды. 5-6 жүгүрүп келип, атчанды курчоого алышты. Алыбек Балбайды атынан оодара тартып, кыктын үстүнө басып калды. Өмүрүндө биринчи жолу капилеттен колго түшкөн, анын үстүнө калп айтып эси ооп, эңги деңги болуп турган Балбайдын каршылык көрсөтүүгө чамасы келбеди. Колу бутун аркан менен чырмап байлап ишти. "Эми чыныңды айтчы, Балбайсыңбы?" деди кемпир анын бет маңдайына тура калып. "Жок, Балбай эмесмин." "Балбай болсоң, кулагын кесип алайынбы?" "Кесип алыңыз." "Бу Балбай эле жылкы тийгени келген. Бугуп аткан жолдоштор бар. Байботого кабар бергиле", деди кемпир. Бирөө Балбайдын атына ыргып минип чаап жөнөдү. Балбай кечиккен сайын жолдошторунун тынчы кетти. Ар кимиси ар кандай божомол сунуштарды айтып, кыйлага кеңешип отурушуп, акыры бир бүтүмгө келишти. "Балбай, Балбай, Балбай!" деп ураан чакырып, айылды аралай чаап өтүштү. Ушинтип коюшса, булардын соңунан куугун түшчү эмес. Жылкычы аттуудан Балбайдан коркпогону жок эле. Эгер колго түшүп калса, азыр да чочуп кетип, кое беришер деп ойлошкон. Бирок кемпир ураанды уккан соң, коркмок түгүл тескерисинче кекердеп күлдү. Мына айтпадым беле? Жолдошторуң Балбайлап чакырып атышпайбы? Бая эле мойнуңа алсаң, дурус болбойт беле, балам? Алыбегим менен достоштуруп кое берет элем. Эми Балбай калбадыбы?" Ормондун жездеси жылкычы башы Байбото: "Балбай Кетирекейдин коюн урдаган жеринен колго түштү. Эмне кылалы?" деп айттырып, канына жигит жиберди. Эртеси күнү Ормон кандан: "Балбай кара жерге кирсин. Ошо да кишиби? Жылкычылар кулагына ээн салып кое берсин", деген жооп келди. Балбайды тышка чыгарып, килейген тулкусун аркан менен кучак жеткис карагайга чырмай таңып коюп, кулагына ээн салмак болушту.
Балбайдын чоң кара көздөрү жолборстукундай балбылдап, күйүп жанып, бирде күйкөлөктөгөн бодур чаар бет, теке сакал, жапалдаш бойлуу байботону, бирде колуна бычак алган жылкычыны каардуу карап турду. Эн салууга 60 жылкычыдан бири да даабады. Утур бири кыйынсынып, колуна бычак алып, кадам таштайт. Бирок байлоодогу балбай менен тиктешип, чукулдаганда эле колу калтырап, өңү кубарып, кетенчиктеп кетет. Ата өлүгүңдү көрөйүндөр. Буга эмне колуңар барбайт? Деп баятан бери карап турган байботонун зайыбы ачуулана чаңырып, жерде жаткан ташка кайралган кыңыракты ала коюп, балбайдын оң кулагын түбүнөн кесип алып ыргытып ийделе кан диркиреп ага баштады. Койчулардын зайыптары кымкуут, чуручу түшүп калышты. Алыбектин энеси курумшу күйгүзүп басып токтотту. Байбото балбайды бошотпой, кайрада канга чабырман жиберди. Кулагы түбүнөн кесилсе, ичинде кек калат. Менин алдыма алып келгиле дептир Ормон. Эки колунун артына бек байлап, мойнуна сыйыртмак салып, чоурга мингизип, 10 чакчысы жеткирип барышты. Ормон темир устаны чакыртып алып, чектен чыккан шок туткундун бутуна да, колуна да кишен салдырды. Өзүн бүркүт баккан үйгө киргизип, бүркүттөр менен кошо бактыра баштады. Эжең Кудайды караса боло, эн сал десең, кулагын түбүнөн кесип алыптыр. Туугансыңарго. Тартуу тартмагын берип кое бер, деди байбичеси бир күнү. Кое берсем деле тынч жатпайт. Мунун жүрөгүн өлтүрөм. Экинчи баш көтөргүз кылам, деди Ормон. Эртесинде орго салдырды. Күн, ай, жылдыз көрүп, көңүлү ачылбасын деп, үстүнө жаман кара кийизден алачык жасатып, жаптырып койду. Атаныга түгүн-ай, унчукпай эле койбой, деп байбичеси ичинде бушайманданып кейип калды. Балбайдын орго түшкөнү бугуларга да угулду. Туткундун уялаш агасы агыш кулду куруп, Ормонго 9 ат тартуулап барды. Ормон ага дагы бир 9 салык салды. Болуптур каным, дагы келем, энемдин жүзүн бир көрсөтүп коюңуз, десе көнбөдү. Ошо күндөн баштап жыл бою белектин аты чыккан күлүк жорголорун жылоо деп ала берди. Жылоо дегени туткунду тирүү кайтарып берүүнүн колкосу. Акырында кыдыктын жоргосуна көзү түштү. Тоңдун 4 күлүндө бирөөнүн тайганын алып, колкосун бербей жүрүп, ит жээр атка конгон Чыңгыш деген киши бар экен. Ошонун кулун чагында бели сынып айыккан сынык бел кара жоргосунун кабарын угуп калыптыр. Ошону эптеп колума тигизсеңер эле балбайыңарды ордон чыгарып берем. Алып кетесиңер деп жигитин жиберип, Солтонкул байга кабар айттырып убада кылды. Сартаке, Мураталы би, Солтонкул, Агыш төртөө Чыңгышка барып, кара жоргосун колкого сурашты. Атты канга өзүм жетелеп барып, балбайыңарды бошотуп берейин. Мага бир тыңыраак жигит кош бергиле, деди Чыңгыш. Кеңешип отуруп койкени ылайык табышты. Чыңгыш менен койке 4 атты мамыга байлап коюп, ак өргөгө кирип, төрдөгү төшөктө чалкасынан жаткан Ормонго колдорун бооруна алып, салам айтышты. Кан көзүн жылтырата ачып, карап коюп кайра жапты. Беркилер босогонун түбүнө көчүк басышты. Кимсиңер, кайдан, эмнеге келдиңер деп сурабады. Чай кайнамдан кийин Чаргын деген тестиер уулу кирип келип, ата, могу кишилер бир сонун караат алып келишти. Ошону Үмөталыга бербей мага берчи, деп жатак алып кулагына шыбырады. Ормон ыргып туруп, кепичин жылаң аяк кийип чыгып кетти. Кара жоргонун нары жагына бир, бери жагына бир чыгып, моокуму канганча карап, көөнүнө толтуруп кубанып келди. Ай чапы, бу кишилердин алдына калыңдап төшөк салгыла, дасторкон жайып ийгиле, деп кадырлап калды. Өзү төрдөгү төшөгүнө барып отуруп, ит жерим, кара жоргоң эл айткандай эле бар экен, деди. Каным, жаман мал эмес эле, деди Чыңгыш компоюп. Ай саза, мунун чунагын чыгарып бергилечи, Дөөлөт устаны чакыр, деди Ормон босогодо буйрук күтүп турган жан жигиттерине.
Çay qaynamdan keyin çaçı ösüp oturup, kökürögüne түшкөн, çirip baratkan kiyimi sasık zar jıttangan balbay kirip gelip, salam aytıp bosogonun tübünde turup kaldı. Kaadasınça alik albagan ormonda, alik algan çıngış da, Koyke da andan göz albay, uşunçalık adam keypinen getkenine dal bolup, esteri oop, seleye qarap kalıştı. Koyke birinci esine gelip ırgıp durup, balbaydı bek kucakta boğruna kısıp görüştü. Tutkunun tıtık tonunun sırtında karşı terşi çavıttap, kumurskaday jabalaktagan bitter Koykenin giyim keçesine de jabıla verdi. Oşol uçurda ögö kıçkaçın koluna karmagan temir usta girip salam aytты. Ay çege, baytalыңды alıp çegesin çıkarıp ber, dedi Orman ağa. Kolga düşürgön siz bolsoңuz, kolga düşkön balbay bolsa, men baytal almak belem, at alıp çıkarıp berem, dep usta gülüp koydu. Koyke, jeerde atыңдын eerini alıp ber ustaga, dedi çıngış ozunup. Usta çıga kalıp jeerde attı görüp kayra gelip balbaydın butunan çegesin göz irmemde çıkarıp bere koydu. Koyke, hemi munu koyçunun üyüne aparıp, suğa girintip, жаңы кийимин кийгизip, тырмагын alıp келчи, dedi çıngış. Ekö iýirçe çıgıp ketken soň ormonga gayrılıp, taksırkanım, bu balbaydın atı tonu kayda boldu eken? Hey kaydağı atton, jö alıp ket, dep bark etdi ormon. Handay bolsa, rakım etiniz, men jolgamın göröyin, dep çıngış dastorkongo bata kılıp çıgıp ketdi. Ertesi kiçi şaşkede kan menen koştoşkonu kirişti. Tördön mandaş tokunu oturgan ormon bu jolu alik aldı. Çıngış menen Koyke geçegi öz orunlarına oturuştu. Kıyçıldagan жаңы ötük, güröň barkıt çapan, karday appak kalpak kiygen, ilmiygen arıktığınan ıksız uzun görünüp, söldöйгөн balbay törgө çıgıp barıp, ormondu atayla vele jüölöp, oң tizesin çala çarpy basıp oturdu. Ormon gamırap da koybodu. Berki ekөөнүн teң жүzü kuvarıp kumsarıp korkup geçti. Jaman çunak, emne süýkönösüň? Murda kulakty kul eleň, sayaktan koy urdayım dep çunak kul bolup kaldyň. Hemi kem-kemele kelersiň? Ormon balbaydy teşedik dedi. El kem-kem kelse, men da kem-kem kelermin. El barıp jürse, men jatıp almak bilim, dedi balbay da anı surdana qarap. Arbaşı kıylaga sozulup, çıngıştın jürögü zırpılday baştaganda, ormon taysalday düşüp, gözün ala kaçıp ketdi. Dastorkongo bata kılışkan soň, çıngış menen Koyke uçup turuştu. Balbay baştagı kalıbынан kozgolboy otura berdi. Bu saam ormondun sarı çeykel öňü kızarıp tatarıp, agarıp kөгörüp, kuwuljup barıp, kayra kalıbına keldi. Asmay atımdan keyin Koyke sekin eşik açıp baş bagıp, attar tokuldu batır, çıkpaysızbı, dedi. Oşonda da ordunan oğuljup turup, ıngırana basıp jönödü. Keçinde ormondun ağa inileri balbaydın bugünkü çekten çıkan kılık jorukların özlörünçe talkuga alıştı. Munu ukkan Töregeldinin aksargıl öňü da utur özgörüp, çyn ele oşentdibi, dep taňdana surap, kap, menin jok bolup kalganymdy garaçı, dep jany kaşaya keyip oturdu. Ata, kanım, beker kılbadyňyzby? Tüpkülügü jakşylyk bolbay kaldı. Je moýnuna bir göýne gelip çıgarbay, je bir tay mingizip koybay, kegin içine getirip, dedi ormondun baybiçesi da geyip. Mengo kanmın, bir kunandan silerdi kuday alat bele. Siler bir kunan mingizip isiňer bolbayt bele, dep ormon ek tarabına bölünüp oturuşkan jeti bekti kıdırata karady. Keňeşpey iş kılgaныň jaman bolboduby? Kelinim ras aytat. Attap tondop kız berip, köňülün agartyp getiriş gerek ele. Bolbosa tındımdan ötörü jok bolçu, dedi ağacı. Anday olsa emi dele geçemez. Je joldan jetem, je üýünden jaylaýym, dep Töregelde ırgıp turdu. Gözü gökjal börnükünde küýüp çıktı. Ormon saamga oýlanyp kaldı da, munu öldürsök, jaman attıga kalabızga,
Жылоо деген сөз оозуман чыкты эле. Кепке калбайлы. Кой, төрө келди. Жантай ормонго Боронбайдан оозунуп жакындашууга аракеттенди. Мейманга чакырып алып, кандыгын куттуктамак болду. Ормондун өз үйүнө да, конок үйүнө да келишкен ички жасалга жолборстукун баш кылып 9 аң тери сөөлөткө жыйып кое турган жүк камдатып, өзү менен байбичесине арнап бир сыйрадан кийим тиктирди. Кандын баш кийими кызыл тебетей, бөлөк кийимдер менен буюмдардын баарынан өзгөчөлөнүп, көргөн жандын көзү тээрдей эле болуп калды. Эми бир оюндагыдай ат табылса эле чаап жетип бармак. Бирок ханга ылайыктуусу табылбай узакка убара чектирди. Жантайдын барбаган жери, колкого ат сурабаган кишиси калбады. Атаңдын көрү-ай, баягыда төрөгелдиге кош ат тартуулабай, бирин эле берсем болмок экен деп бармагын тиштеди. Жантай ат тапкыча ормондун үйүндө бир маанилүү да, мандемдүү да окуя болуп өттү. Боркок, Төкөк деген ага инилүү жылкычылар бир жылча мурдараак ормон кан көтөрүлө элек кезде жылкычы башы Байботонун ыдыгына чыдабай, таарынып качып кетишкен эле. Өздөрүнүн тууганы Карагул байга барышып, койчулукка жалданып алышты. Ал таманакы түгүл тамак ашты да өлчөп ченеп берет. Колу чүрүш, малынын туягын жата калып санаган, өзү да жаратылуу ичип жебеген сасыкпай эле. Уулу өзүнөн өткөн зыкым, кызыл камчы, зайыбына күн көрсөтпөйт. Зайыбы болсо ургачынын эстүүсү да, чырайлуусу да. Жер бетинде сейрек кездешкен асыл жан. Боркоктун ага адеп көргөндө эле сугу түштү. Эки бир тууган өздөрүнчө кеңешип, эч жерге батпаган байкуштар кайра ормонго кетмек болушту. Экөөнүн сүйлөшкөнүн Каракулдун келини Айкан капилеттен угуп калды. Мени да ала кеткиле, бай болгурлар, деди күлүп. Боркоктун жүрөгү зырп эте түштү. Бирок тамашалап атат го деп ойлоп, ишенкиребей тигиле карады. Чын эле, ала кеткилечи. Жакшы болот, даярдан, деди Боркок жаны калбай кубанып. Ормон каныңардын нече зайы бар? Бирөө эле, байбичеси. Токолу жокпу? Жок. Андай болсо, дурус экен, тобокел кылып барайын. Үчөө 3 ат минип, 4-чү атка азык артып алып, кеч күздө дың сууганда качышты. Жарым жолдон Боркок туюк маселенин башын ачып алмак болду. Кандай ойлойм, эмне кыласың Айкан? Деди келинди жалоорой карап. Кан сенин баркыңа жетмек беле. Эп көрсөң экөөбүз баш кошуп оокат кылалы. Ай, ормон каныңардын алдына апарып никелеп алгылачы, деди келин дагы күлүп. Жылкычылары ормондун үйүнө жаш келинди ээрчите кирип салам айтышты. Ой, кайдан? Деди ормон алиги албай. Каным, кечириңиз, энем экөөбүз былтыр качып кеттик эле. Сизден өтөр киши жок, кайра келдик. Могу келин да кошо качып келди. Айкандын ойлогону туура чыкты. Ормондун ага дароо эле көзү түштү. Качканыңарды билген эмес экенмин. Барып, жылкыңарды бага бергиле. Бу келин үйдө калып байбичеге жардам берсин, деп койду. Ормондун байбичеси өзүнөн эстүүрөөк эле. Тилин албай койсо же талашып тартыша кетсе, дайым эле байбичесинин айтканы ырас чыкчу. Ошо себептенби Айтор көп убакта байбичесин укчу. Бир жагынан токол алам деп айтууга оозу барбай, экинчи жагынан азгырыкка туруштук бере албай, капилеттен жан алекетке кабылган Ормон аргасыздан байбичесин алдоо жолуна түштү. Кудасы Боронбайды чакыртып алып, кеп үйрөттү. Боронбай кудагыйын Каркыра жайлоосуна мейманга чакырды. Эчтемеден шеги жок байбиче кубанып кете берди. Кеч күздө кайтып келсе, келиндин курсагы билинип калыптыр. Ормон хандын үйүндө жүргөн келин никеси төрөп, атын манаппай коюштур. Байбиче чыр салып, Ормонду катуу камап атыптыр, деген кабар бир күнү Жантайга угулду. Ал тартууга берер атты дагы эле таба элек болчу. Жазгы маал эле, жамгыр себелеп жаап турган. Күн бешимге чукулдап калган. Беймаалга карабай, Жантай эски чепкенин кийип, жан жигити менен аттанып чыкты.
Orta Tokойго el jatkanda жетти. Атын мамыга байлап, ормондун ак үйүнө шырп алдырбай кирип, үй ичи суук экен. Байбичеси жинденип, очокко от жактырбай койсо керек. Ормон байбичеси менен төрдөгү төшөктө уктап атышыптыр. Жантай сыңар тизеле отура калып, көсөө менен күлдү чукуласа жылтыраган чок бар экен. Үстүнө майда чырпык салып, узун кара сакалын сол колу менен кармап алып, эңкейип үйлөй баштады. От тутанып, үйдүн ичи жарык боло түшкөндө Ормон ойгонуп кетип, Жантайдын кара сакалы жарашып турган, бажырайган сулуу жүзүн көрө койду. Катынын капталга түрттү. Ой, тур, тиги кайның очок от жагып атат го. Суу болуп келген көрүнөт. Апи, мырза бала, от жакпачы, деп байбичеси секирип турду. Жата бер жеңе, деди Жантай. Байбиче отту өзү жагып, күтүлбөгөн меймандын алдына дасторкон жайып тамагын берди. Эртең менен Жантай ойгон электе очоктогу от дуулдап күйүп, үй ичи тазаланып, мизилдеп тартипке келип калган экен. Жантай конок каадасы кылып тышка чыгып келди да, "Жеңе, жеңимди карасаң, могу келинге жаматып берчи", деди. "Ай, жамап бер мырзанын чепкенин." Байбиченин каарына туруштук бере албай, мусапыр болуп калган Айкан жеңдин жыртыгын мизилдете жамап, "Ормондон калдым, эми ушунусу алар бекен", деп үмүттөндү. 2 күн жаткан соң Жантай кетейин деди. "Кетсең кет, эмне жумуштап келдиң эле? Бирдеме сурайын дедиң беле?" деди Ормон. "Эчтеме деле сурап келген эмесмин. Сизди үйүмө бир барып мейман болуп кетсе деп ойлодум эле. Чүй буяктан эртерээк көктөйт. Эгер эп көрсөңүз, жылкыңызды да жайдырып алыңыз." "Болуптур мырза. Келиниңиз абдан чоркок. Чапан жамоого да жарабайт. Кийимимди жамата алып жүрөйүн. Могу келиниңизди мага бербейсизби?" Мындай өтүнүштү күтпөгөн Ормон эмне жооп айтарын билбей мукактанып калды. "Мырзамдан аяп, бул өлүңдү көрөйүн күңдү эмне жинди болуптурбу? Алып кет", деп буйрук кылды байбиче. Ормон каяша кыла албай, ат келсин деп жылкыга чапыны жиберди. "Баягы силер алып келген келинди эми өзү тойгон соң Жантайга берди", деди жигит Боркокко. "Мындан көрө колуна өлүп берейин. Жүр", деди кызыл өңү бозоро түшкөн Боркок инисине. Экөө чаап жөнөштү. Ак өргөгө жан жигиттерден суранбай кирип, канга жараша салам айтышты. "Жол болсун", деди Ормон. "Каным, биз бу келинди жер түбүнөн алып келсек, атакеге бергениңиз кандай?" деди Боркок ачуу бүркө сүйлөп. "Атаңдын көрү, могуну кара. Мырзага экөөңдү кошуп берип ийсем кантесиң? Могу экөөнү да ала кет." Ошону менен сөз бүттү. Келинди атказышты. Баласы үйдө калды. Келин бастырбай кылчактап туруп алды. Аты тегеренип кетти. Эмне?" деди байбиче ачууланып. "Кулунсуз бээда басчу беле? Андай кыйын экенсиз, баламды кошо бериңиз." "Балаңдын өлүгүн көрөйүн. Өзүң кеткенден кийин балаңды эмне кылмак элек?" деди байбиче. Ормон бу жолу да кыңк эте албады. Байбичеси менен сүйлөшмөк түгүл, жүзүн да көргүсү келбей, жылкычыларын көчүрүп алып Жантайдыкына айылчылап кетти. Ормондун Жантайдыкына конокко барганы Боронбайга жакпады. Каадасынча кан кудасынын төрүндө кымыз ичип отуруп, эбин таап, чагым салып койду. "Экөөбүз Кудай сүйгөн куда болуп отурабыз. Бирок сиз мага тең ата эмессиз. Кансыз. Кыргыздан сизге теңтайлаш же атандашар киши деле жок. Ошондо да бирин экин ээн баштар чыкпай койбойт. Калттыга туура кармап, көндүрүшүңүз жөндүрөөк, каным", деп баштады Боронбай. Ормон чынысын оң колуна кармаган калыбында анын оозун тиктеп калды. "Угушума караганда Жантай иниңиз Көгөйрокко көчүптүр. Накта кан жайылоочу жер ошол. Сизге бир ооз айтпай эле ээлеп алган эмнеси? Баягы үйүңүздө жүргөн чырайлуу келинди да нике кыйдырып алыптыр. Жантайдын зайыптары 4, сиздики 1. Мунусу деле ороз кел болуп калды көрүнөт, ханым." Ормон көз көрүнө келинди түбөлүккө тарттырып ийгенине ичи түтөдү. Анын аппак жылаңач денеси,
Түп-түз буттары, кыздыкындай тирсиген эмчеги көз алдына тартыла түштү. Анын койну канчалык жыпар жыттуу, таза, ыракат жыргалдуу экенин ошо күндөрдө анча баркалбаптыр. Эми эстеп, делебеси козголуп, мелт калт чынысын чайпалта дасturkonго олдоксон коюп, шек алдырып салды. Эртеси Саза деген жигитин Жантайга чаптырды. Саза жетип барса, Жантай күрүч бозой ичип отуруптур. Эшигинин алдында атчан туруп кыйкырды. «Höй, Жантай, барсыңбы?» «Бармын, түшпөйсүңбү?» «Түшпөйм. Түшсөм агаңдын кыйыгына калам. Токтотпой айдап кел, көнбөсө эшигин жара чаап байлап кел» деди. Барайын, да мости. Келе бери, үзөңгүнү тээп туруп ичем. Жантай салам айтса, Ормон алик албады. Отур деп да койбоду. Жантай Асмай атымга босогонун түбүндө үнсөзсүз турду да, акыры кайраттанып: «Каным, чакырткан экенсиз, кебиңиз бар беле?» деди. «Конушту сурап конуп жүрбөйсүңбү?» деп каардана барк этти Ормон. Жантай адатынча сабырдуулук кылып, каяш айтпады. Бирок бу жолу ачуусуна муунуп, өзүн өзү араңдан зорго кармап турду. «Хей, бу жөө чалдын жанына адам чыдап жүрө албайт го. Кең чүйдөн ушундан конуш сурап, кантип окат кылам? Мындан көрө эртерээк бугуга көчүп кетейин» деп купуя ойлонуп алды да шарт бурулуп чыгып кетти. Андан мындай чечкиндүүлүктү күтпөгөн Ормон эмне кылаарын билбей, козголбой отура берди. «Муну адегенде айыпка жыгам. Анан баягы келинди 3 күндүн ичинде кайра жеткирип бер. Эмне үчүн менден уруксатсыз нике кыйдырып аласың дейм» деп ток бейли отуруп дагы алдырып койду. Ага тууган жигит жалаңы букаралары менен каркырага жайылап, Боронбайдын айылына кошуна турган кезинде Жантайдын бир уулу ооруп өлүп калды. Муну уккан Ормон түтпөдү. Мусулманчылык шарт менен барып бата кылам деп айттырып, Сазаны жиберди. «Болуптур, келсин» деди Жантай бир ооз гана. Өзү бу жаңылыкты Боронбайга билдирди. «Жөө чалгуран окуйм дептир. Мени кадырлаганы силерди деле кадырлаганы го. Ошол бир кылапат кеп айтса, теңелбей эле койгулачы. Сизди кадырлап келсе, биз деле колдон келген урмат сыйды көрсөтөрбүз» деди Боронбай күлүп. Ормон келип, Жантайдыкына бир конгондун эртеси күнү бугунун акимдери ага учурашканы барышты. Адегенде Мураталы, анын соңунан Боронбай, Сарт, Тилекмат үчөө кирип, жапырт салам айтышты. Ормон төргө тизеден төшөк салдырып, чалкасынан жаткан экен. Алик албады. Оң көзүн жылтыратып ачып, кайра жумуп койду. Мураталы басып барып, кош колунсун деле сол көзүн ачып карап, анан оң муштумун көргөздү. Муштумун кармай албай кызарып кеткен бий оң капталдагы көлдөлөнгө өтүп отурду. Беркилер да сол капталдагы көлдөлөнгө шүк отуруп калышты. Ормон көзүн кайра жумду. Асмай атымдан кийин өйдө болуп, төшөктүн үстүнө мандаш токунду. Ошондон пайдаланып, Жантай жигитине дасturкон жайдыра койду. Сарт!» деди Ормон обозгердин эртелеп майда бырыш-тырыш баскан арык ак жуумал жүзүн тигиле карап. «Сени бул эл акылман, айлакер, сынчы деп эле көкөлөтүп калат экен. Кана айтчы мага, эмне акылмандык кылдың эле?» «Эч акылмандык деле кылганым жок, ханым. Карыганда келин кесектин тергегени болсо керек». «Андай болсо, мен сенин баш териңди өзүм байкап көрөйүн. Бир табышмак айтсам, таба алар бекенсиң?» «Айтып көрүңүз». «Табышмагымдын байгеси айгыры менен 9 байтал, же журттан чыккан күлүк ат. Тапсаң сенеке, таппасаң меники болот». «Болуптур». «Бөрү көздү, бугу мүйүздү баамдай алдыңбы? Сенин энең бугунун мүйүзүндөй, бука моюнду, куш канаттуу, балык жонду, бото тирсектүү, бура сандуу. Бул эмне болчу?» Сарт аке башын төмөн салып, кыйлага ойлонуп калды. Беркилер да баш катырышты. Ормон коюп, өзүнө өзү ыраазы болуп, катырдымбы деп табалап, төртөөнү алмак салмак карай берди.
Sart ake çay kaynamdan keyin zorgo baş köterip, "Ayıp etpeňiz hanım, aytganyňyzdy bir demege okşaşdyryp duram," dedi. "Hey kana, aytyp görçü," dedi Ormon jylmaýyp. "Küzdüň günkü çöpdün arasynda bir çoň kök çegirtke bolat. Biz aýwan çegirtke diýibiz. Oşony aýtgan okşaýsyz hanım." "Hoy, sen baleket durbaýsyňby?" dedi Ormon any suktana garap. "Baýge senike. Emi sen özüň maga bir tabuşmak aýtyp görçü." "Jakşy bolat hanım," dep jeňildene düşkön Sart ake oňdonyp oturup, tamagyn jasay jötelip alyp, 3 oğuz tabuşmak aýtdy. "Kepdin eýisi kim? Suwunun eýisi kim? Joldun eýisi kim?" Emi Ormon gabagyn tüýüp yldy garady. Berkiler any tigile garap oturuşdy. Anymyn oýlasa ewi kelbedi. Batele jüdep ketdi. Bir topta barıp jeňilgenin moýnuna aluga argaçsy boldy. "Ey gatkan teridey tyrjygan gyssalak, baleket ekensiň, baýga seniki. Emi uşu sözüňdi özüň çeşip berçi." "O gokuy, jamy kırgyzdyn kany bolsoňuz, tabuşmagym öz jandyrmagyny öz ele aýtyp durbaýby?" "Ay jaman bugu. Çeşseň çeşip ber, çeşpeseň çeşpeýim dep aýt. Meniň kandygyma şek keltirbe," dep Ormondun açusu kele düşdi. "Kandygyňyzga dawa jok taksyr. Aýtyp bereýin. Kepdin eýisi kulak, suwunun eýisi bulak. Joldun eýisi tuyak emespi?" "Uşu tabuşmagymdan jandyrmagyn Ormon kan tapbay goýdy dep kişige aýtasyňby je aýtbaýsyňby?" "Aýtbay ele goýaýyn hanım." "Hay Ormon, sen any goýup 2-9'du gaçan bereriňdi aýt. Hazır ele Jantay iniňin jylkysyndan karmatyp berip ketesiňbi je üýüňe baryp jigitiňi aýdatyp ýesiňbi?" dedi Murat aly. Ormon any akraya garap jogap gaýrybady. Saamga tunjuragan tynçlyk höküm sürüp durdy. "He Murat aly, seni bul el batyr diýet eken. Hemne batyrdy gylyp idiň ele?" dedi akry Ormon taja aldanyp. "Meni batyr deşkeniniň sebebi bar." "Hemne sebebi?" "Oy muke, goýçemy," dedi Boronbay bir baleketdin jyşanyny seze goýup. "Sen mykçyňdabay tek otur," dep Murat aly any gagyp taşlady da gaýra Ormonga gaýryldy. "He menin batyr atanganymyň jöni mындай. Çeçkandyň başym küzdep otursam, keçinde goýçular goýdy aýdap kelip koroga girişdi. Biröөнүň baytalyn minip, kolumda şapalagyny alyp, göljegindegi tokoyda töwe bar ele. Oşonu görüp keleýinde bastyryp kaldym. Jetip barsam, Sarbagıştyn 15'tey jortulçusu malymdy aralap jürüşipdir. Köre goýup kaçırıp sala berişdi. Şapalak meni tarsyldatyp çaba berdim, tomolanyp tüşe berişdi. Baryn jöletip atlaryn özlerine jeteletip aýdap, karabatkaktan ötkörüp, anan bar emi, Ormonyň aýta bar. Mykty bolsoň köten çuçuma byjy goýup bışyrıp jesin dep gaýra tarttym. Oşonu ukkandym bar ele batyr dep ardyktap kaldy." Oğuzuna taş kepdelgensip, Ormon unçukpay mizireyip kaldı. Murat aly aldyndagy kymyzdan bir uğurtap, bata kılıp çygyp ketdi. Berki üçöö da bata kılıp soňundan jönöşdi. Boronbay bosogonun tübünen Ormondu gılçaya karady. "Kudagyňyz gaýryla geçsin dedile kanım." Ormon jogap gaýtarbady. Geçinde Jantay Boronbayga tymyzyn keňeşdi. "Jö çal gelbese bolat ele. Gelgen soň men baraýynça, rahmetiňiz." "Ruhsat, göçe goý," dedi Boronbay. Ertesinde Jantay ajraş ayagyn berip, Ormon menen koşa ketdi. Kırdaal günden günge gurçudy. Murat aly üýüne barary menen Janaýdy jiberip, Balbaydy çakyrtyp alyp, bolgon okýany tökpey çaşpay, iýne jibine çeýin kep salyp berdile, Balbay abdan kuwandy. "Rast kılıpsız, menin öçümün 100'den birini algan ekensiz. Kalganyn emi özüm alam. Kol gurap gelse siz tınç ata beresiz. Çawuşgamdan men çygam," dep Murat alyny oga beter gökütüp goýdy. Ormon üýüne jeter zamat Murat alyga sazany çaptyrdy. Saza kadasınça eşik aldyna atjan turup alyp zank etdi. "Hey Murat aly, barsaňby? Çık beri." Murat aly çıga galyp, "Ey jelöpköm, jol bolsun. Hemnele towratçyday bolup küýlenip galgansyň," dedi.
Sen toonu koyup, Töregeldi Batır'dan ayttırgan kebin uk. Kanга tili tiyiptir. Bir haftanın içinde 9 külük baş bolgon 100 yılkını öz aydap gelip, aldına düşsün. Bol bolsa tiri garmap, adegende kötön çuçuğun kestirip alıp, özünün itine salam. Anan tilin soňunda başın kestirip, kanjygama baylanıp ketem dedi. Mınçalık köp sözdün geregimde. Çavuşam dese men kaçpayım. Eger nakta mıktı bolsa ormonun koşa gelsin. Şapalak menen jyga çabam, dedi Muratalı gülüp. Saza atının başın şart burup, жазıksız hayvanga cindene kamçı salıp çağap ketdi. Boronbay gün tınımın tün uykusun jogotup, öçöşkön eki tarapty eldeştirүү kamında boldu. Eki dö garmaşsa ortasındağı жазıksız karaçymın kırılat. Böde eldin ualına kalbay, ayttırgan tartusun jetkirip berip tınışalı, degen anın oyun Sartake Soltonkulbay tilekmattar ep görüştü. Birok Muratalı menen Balbay köşörüp iýe gelbedi. Akırı Boronbay Sartake Soltonkul üçö eki jigitke 100 yılkı aydatyp alıp, ormon gandyn aldyna tüşüge argasız boluşdy. Ormon bu jolu elçilerden könün galtyrbay, salamyna alyk alıp, üçöýüne teň kolun berip uçraşdy. Jüýeli gepke nazar saldy. Sartakenin, "Taksir kanım, el bolgon soň arasынан birinekin zökür tentege çykpay koýup eken. Jaman agaňyzdyn baýa günkü jorugun keçirip koýuňuz. Karıgança akmaktygy galbagan nemege teňelip, kandu çavuş baştabay, kalkyňyzdy beýpil ıntymaka, ırıska bölüp küte berseňiz, kandyk martabaňyz daha köterile düşer bele," degenine muýy düşdü da, "Ha, bolupdyr Sart, Murataly jerge girsen," debidi. "Aldaýar kanım," dedi Boronbay da temirde kızusunda soğup kalayın degen oy menen. "Eki bir tuganyň tugumy ekenbiz. Malybızdy kakçayıp kaytarbay ele eýen erkin jaýyp bagar jönübüz bar eken. Balbay menen Töregeldiniň tizginin tartyp koýsaňyz ele bölek jortulçulardyn jolu bulup, beýpil jan saktap kalçudaýbys. Ade bu şu uğuruluk menen jortuldy joýup berseňiz gantet?" "Ha, bolupdyr. Maldy gar oldu öýle goýaly. Akboz be soýdurup tüle ötkörüp, uğurulukdy çawuşdy koýaly dep antlaşyp, batalaşyp alaly. Irçyry köp do bolbasa, ykys berip turgan jo bolbasa, kündü gantyp ötkörmek elek. Sarbagyş menen bugunun baldary baýga saýyşyp, orda oýnaşsyn, oşony zowuk kylaly," dedi ormon. Berkiler kandyn mınday bütümüne jan aly galbay kuwanyşdy. Köpden beri gün jyly bolup, jer kara boýdan turgan ele. Kuptan maalynda sıdırım jel jürüp, el jatkan soň boronga aýlanyp, tündük jawuny uçurganga çeyin bardy. Ormondun konagy üýünde mamyk jyly töşekde jatkan Boronbay kündün ıraýy buzulganyna kapalanyp, jarym tüngö deýre uktaý albady. Al keçe bayağı ubada boyunça Balbaydy baş kılıp, bugunun ordoçularyny jyýyp gelgen. Erteň Sarbagyştyň ordoçulary menen baýga saýyp oýnaşmak. Eger kar çoň jap, suwuk düşüp kalsa, ormon kan içirkenip tышka çykpay, dagy dalayga zaryktyryp, küttürüp koýuşy mümkin ele. Boronbay töşegünden kiçi şaşkede turup, şym kemselin, ötügün, koçkul güröň tışty sülösün tebeteýin geyip, ilbir siçigin jelbegey jamanyp tышka çykdy. Çyn ele tizeden kar düşüpdir. Birok gün çaýytday açyk eken. Oşoga karabay suwuk Boronbaydyn beti golun çymyratyp karyp. Appak karga çagılışkan gün nurunan köz uyalıp ketip, sağımga jumup turup, kayra açıp karasa, Töregeldiniň jigitleri eşik aldın. Balbaydın jigitleri kıyla oçoda küngöydün karın güröp atışıptır. Balbay özü da başkalardan iyin öýde zoň koyup görünüp, bakılday süýlep, buyruk görsetmelerin berip jüret. Batele jerdi tasırayta görüp, tegizdep, tağ ortasına jygaç kazık kagıp, aga uzundugu 36 taman arkan baylap, kere tartıp, kılda uçundağı çıkınaktay temir gazık menen aylanta çiye koştu. Anan çiyindi, kerki çot menen tereňdetip jig salıştı. Ortadogu kazıkты suurup alıp, anın orduna payda bolgon oýdunga, ordonun kindigine bukanın müýüzünden jasalgan 4 kırdığı barmak başınday kandy koýuşdy.
Anın tegeregine oşo kandy korgogan askerdi top çükönü bögösünden mizildetip sup-sulu kılıp tizip çygyşdy. Ordo daýar boldy dep ormonga habar aýtdyrışdy. Baldar ýüge girip jylynyp alışsyn, yssyk tamak içişsin dedi orman. Köp jyldan beri Sarbagyş menen bugunun jigitleri aralaşyp çogu dağım taçyşgany uşul ele. Oşo sebepdenbi Aytor barynyň köňüli göterilip, maňdaýy jarkyp, ergip, özara tamaşalaşyp, jyrgap gowunap oturuşdy. Çoň şaşky çende ormon, Ajy, Şamen, Boronbay, Sartake, Soltonkul baş bolgon ardakty aksakaldar ordonun örjagyna, kardyn üstüne salyngan şyrdak, köldölöňderge baryp oturuşdy. Tegerekde garap tik esnen turgandar da köp boldy. Oyun baştaldy. Adegende at jarıştırıp saka kalçaşdy. Sarbagyştyň çükösü alçygonyp, ordonu oşolar buzmak boluşdy. Oyun başı töregeldi, ögüzdün müýüzinden jasalgan 4 kırdu, salmakdy abalakty koluna alıp, çiýindi sol butu menen basyp, oň butun artga sozup turup meýelep atyp kaldy ele, bayagy top çükönün bırın çyrını çygyp ketkensidi. 5-6 gatary menen çiýinden ary uçup baryp düşdi. Ekinci atkanda da 2 çükö çygardy. Üçüncüsünde dagy birdi çygaryp, törtüncüsünde araňjydy. Oyun gatary menen ulana berdi. Bugulardyn oyun başı Balbay kaldastap şaşyp atyp kaldy görünет. Abalagy jaýnagan köp çükönün birine da tiýbey, kuru jerge bir urunup, alda gaýda ırgyp ketdi. Alardyn katary atyp bütgön soň, gezek gaýra Sarbagyşlardyň çetmekçisi Çagaldakka geldi. Çagaldak çetke bargan bir çükönü torup, içke düşüp, anan çertip çygara başlady. Çükölör çyrıldap ele uçup duruşdy. Birinci oyundu da, ekinci oyundu da Sarbagyştyň ordoçulary utup alışdy. Çükölördi kandyn tegeregine 3-nji jolu tizip atışdy. Töregeldi Balbayga gaýrylyp, "Hey batyr, baýgeni berbeýsiňerbi?" dedi. Har bir oyunga aýgyry menen 9 baytal saýylgan ele. Oyunnyň gyzygyna jedep berilip alışkan Sarbagyşlar any esten çygaryp goýuşdyr. "Baýgeňere bagyle berilgen batyr," Balbay kamırabady. "Bul emne degeniň?" dedi töregeldi kawagyny tüýüp. "Any ormon hanyňan sura. Ha kişi Sartakeme 2-9 garız bolçu." Bary jabula ormondy garaşdy. Ormon kubara düşüp başyny ikedi. Boronbaydın balkaygan ak yüzü kıp-kızıl bolup ketdi. Oyun kayra ulandy. Sarbagyşlar bugulardy dagı jengeni kalaşdy. 2 oyun kalganda Balbay ardakty aksakaldardyň art jagına ötüp barıp, Sartake'nin kulağına birdeme şıvırap kaldı. Sartake ordan aşığa turup, ormondun bet maňdaýyna basıp bardy da 2 kolun boğruna alıp, "He kanım, bizdin mıkçeger oyunçubuz üýünde kalıpdyr. Oşonu aldırsak, oyunda jok bolçu dep kiirbey goýasızby, je kiiresizbi?" dedi. Ataňyň göre tırjygan kızı talak, uşu baldardyn önörün göreli dep üşüp oturbaýyzby? Önörlü balaň bolsa alıp gel, dep koyup ormon tura jönödi. Erteden beri kıymılsız oturup, üşüp kalışkan manaptar da anın soňundan keçdi. Bugulardyn atakty ordoçusu, Soltonkuldun köp jylkyçysynyň biri, Koyke Molda uulu ertesi jalgan tüşte çaap jetip gelgen soň, ardakty aksakaldar keçegi öz orundaryna kelip oturuşdy. Koyke ormonun aldyna şartylday basıp barıp bügüle tazim etdi da, "Haldaýar kanım, baýgeni albasaňyzda alganga tete bolupdyr. Ekele oyun algan tura. Hemi 40'tyn 3'ü çüköni çoğu saldyryp beriňiz. Atsam atyp keteýin, atbasam baýga sizdiki bolsun" dep ötündü. "Haldaýar kanım, baýgeni albasaňyzda alganga tete bolupdyr. Ekele oyun algan tura. Hemi 40'tyn 3'ü çüköni çoğu saldyryp beriňiz. Atsam atyp keteýin, atbasam baýga sizdiki bolsun" dep ötündü. "Makul," dedi ormon anı başdan butuna diýre sınay garap. Çükölördü kandyn tegeregine gaýra tizişdi. Töregeldi menen Balbay gaýra baştan kuljanın sakasyn kalçap at jarıştırışdy. 3-nji kalçaşganda Balbaydın sakası alçy goňdy.
Balbay ordonun başına taytayıp tura kalıp, avalak menen tamay attı 40'tın 3'ü çükönün göbü tuş-tuşga bıt-çıtı çığa çaçırap, 10 çaksı çiğinden çıkıp, kalganı argay jerde jaynap jatıp kaldı. 6 atkança Jydıbay dağı 15 çükö çıkardı. Anan çıdamı getip, şımalanıp turgan koykege kezektiydi. Mışıkça jеңil gıymıldagan, orta boylu, çımır dene, şamdagay koyke çettegi bir çükönü toğurup içke düştü da, anan oң çöntögünön oң tompoyunu alıp, jaybarakat işelimdi çertip çıgıra başladı. Ordodogu çükönün teňini odarganda barmağı jarılıp ketdi. Kolunun kanı ordoga tamsale jydymak. Sol kolu menen oң barmagyn kısagarmap alıp ormonun aldyna bardy. Kanım, at kotorup minige bolabı? Jaňyrtyp mine ber, anan jö basmak beleň. Hemese, oň barmagym jarılıp ketdi. Sol kolu menen çertüge rahmet eňiz. Ataň göre. Önörüň bolsa sol koluň emes, butuň menen çert. Dedi bayatan beri bu jigitke çyn yklastan razı bolup oturgan Orman. Balbay yüz arçysyn çart ayırıp, koykenin barmagyn taňyp, çiye baylap beri koydu. Koyke sol çöntögünden sol dompoy alıp, sol kolu menen murdagysyndan da epdirök çertip girdi. Akırı çükönün birin koyboy çıkarıp, ordonun gindiginen jylaýalek kanjalgız kaldı. Koyke ormonun aldyna dağı barıp, "Kanım, çükönü çertip boldum. Emi kanday kılayın? Kandın aldında kandı çertip alamby je orda kulakka garmap alamby?" "Kandın aldında kandı çertüge bolboýt. Orda kulakka garmap alasyň go." "Jok, biz çertip alabys" dedi Balbay. "Hay Balbay, boldy emi, jet" dedi Boranbay kızaryp tatarıp. "Hemese iki taraptan iki bala çıkıp güreşsün. Jykkany kandy alsın" dedi Orman tokto jaýbarka süýlege hareketlenip. Balbay unçukpay, tonu menen tebeteyin çeçip ırgıtıp, beline sızma kurçanıp, eki jeňin şımalanyp tura kaldı. Gözü dağı ilbirsikindey balvıldap küyüp çıktı. Töre geldi da aşığa çeçinip, bışık kurçanıp, anın bet maňdaýyna göz albay tikdeşken boydan basıp geldi. Dağı sağımga tikdeşip, toruşup turuştu. Bu tikdeşü degele murda bolup görbegöndöy, tiri ukmuş adamça emes, nakta jırtkyç gewetelenip arbaşu ile. Göldölöňde mandaş tokunup oturgandardyn da, tegerektep tik turgandardyn da tınçy getip jürek zada, beýmaza bolup dem derin içine alıp tynow gakpay kalyşdy. Töre geldi Balbaydy çap bilekten alıp ırgıtyp iýmek boldy anysынан eşteke çykmady. Balbay çamınıp koyup koltuğa girip, iki koldap kurdany alıp, çoň jerge göterip uruga hareketlendi. Birok töre geldi kozgolup da koypady. Akırı ekoteň birin biri kurdan alaşıp, aşıkpay küç sınaşıga öçtü. Ordonun arky çetine berki çetine bir sürüşüp, jöölöşüp barıştı, güçke salıp julkup bulkuştu, çalışıp jygyşuga da hareketlenişti, natija çykmady. Neçen jolu it jygylyş bolup, jer taýanyp kayra turuştu. Ulan biri kol salıp, ekincisi korgonup, geýde omuroloşup alpuruşup atışdy. Mınçalık eregişken güreş çandagına bolot. Ekönün teň esi odu. Küçtün da, ıktın da teň taýlaş ekeni körüp turgandardyň baryna aýkyn boldy. Ekönü teň kiçine kuuluk, amal aýlagana jetişpey turdu. Tınım albay tireşүү çay gaýnamga sozuldu. "He, boldy emi, koýgula, jygyş albadyňar" dedi Orman. Al soňuna deýre çydap, ündöbey dile goýsa bolmak. Anın mintkeni Balbaydy çiýraltyp, namys tantyp, töre geldini boşoňdatyp ýydy. "Je ölöýin, je uşuny jygaýyn" dep oýlady Balbay. Oşo zamat kandaýdyr bir kütülbögen, tawuşmakdy kuwat paýda boldy. Beý gapar turgan töre geldini jambaşka salyp köterip urup, başyndan attap ketdi. Orman ornan ökürüp bakyryp turdy. "Kuturgan çunakdyn bul kılgan emnesi ya? Jykkany jykkan, başyny atdagan emnesi? Başyny aldyran bunun." "He, baykap süýle kanım. Sen basaga alıp başyn kese koýguday koz emes Balbay" dedi Sardake. "Kozuny görsetem hazır" dedi Orman anı akraya qarap.
Baya ele çimirik bolup jügürüp ketken Adıl kandın kılıçını alıp gelip Töregeldiге bere koydu. Koyke da çurkap barıp kanjıgasındagı çokmorun çeçip gelip Balbayдын koluna karmatıp özü ağa janaşa turdu. Töregeldi menen Balbay kayrada jırtkışça katal tikteşip ar başkansıp kalıştı. Oşol uçurda Sarbagıştın manaptары kastarlap sıylagan ajibi ordundan tura kaldı. He Ormon, hem ne bakırasın? Bala olup kettin be? Eki balanın oyundan ot çıkıp, eki el salışıp ketse jakşı ulubu. Kan başın menen kele bakan ku soyul julunganın kanday. Otur orduna. Ormondun töbösüne soyul tiygensep, tengsele büк düşüp un çıkbay oturup kaldı. Töregeldi kılıçtı Adılga kayra berdi. Çertip al balam kanыңды, dedi acı Koykege. Koyke sыңar tizile kalıp kandı çertip idele, tompoyu jazdım tiyip kalsa gerek, karuusu jogurak bolup uçtu. Töregeldi üylep kayra jerge düşürüp koydu. Sarbagıştın çertmekçisi Çagaldактын jürögü opkoljup kalganbı, üstünön çaap jaza çertip aldı. Hemi şaşpay, jö çaldın başынан aşıra gör, dedi Balbay Koykege. Bul buğulardın ormongo özleri koygon kaymana atın birinci uğuzuşkanı bolçu. Koyke çögölöp otura kalıp çertip idele kan çır etip uçup ormon kandın başından alыс ketti. Kandın başından kan attap ketti. Munun işi oңolbay kaldı sart, dedi acı geyip. Buga kara sanagan kişi dele jok. Özünü özü kılıp atpayбы, dedi Sart ake. Ay Batır, baygeni ver, dedi Balbay Töregeldiге. Saga bayge tügül taşbaleket jok. Kişinin başını attıganın üçün ayıptölöysün, dep ormon ordan tura jönödü. Sarbagıştın ordoçulары, bilermandары anın soňundan keçti. Bugunun ordoçulары attanıp ata jurtuna kaytmak boluştu. Balbay çoň kaşkasının başını tetire vurup, eğiligip ormondun üyü tarapka kılçaktap turup aldı. Bir maalda kök alasın minip, beýgapar bastırıp gelatkan Çagaldakты göre koyup, aldınan uturlay çıktı da, "Түш attan," dedi sekin gana. Çagaldak beçara kınk etpey düşüp berdi. Balbay kök alanı koştap alıp jönöp ketti. Çagaldak ormondun aldına varıp, eki kolun boğruna alıp jügündü da, "Hanım, menin jalgız atımdı Balbay Zökür baygege çekerip jygyp aldı. Oşo oydan ile alıp ketebi, je bir jobu bolaby," dep jalorudu. "Ha, ataňdyn oğuzun urayın Çagaldak. Janıň jokpu?" dep ormon gürs etip koydu. Urdap al degeni go, dep oylogon Çagaldak çygyp ketti. Üýüne jö bardy. Bir haftadan keyin koyçulardın birinen, "Balbay senin kök alaňdy Soltonguldun jılkısına koşuýupdyr" degen kabar ukdy. Kantip kaýerden tabaryn bilbey başyrmaň boldu. Soltonkul jılkı jaybagan jer jok. Kança da bir barıp bayqap, çalgındap kelүүgө bel baylady. Kurjunun götörüp üýünden tanga juk jö çykdy. Açık talada jürүүдөн aybıgıp, köl gılasında tokoygo girdi. Karagan görünsele korkup kaça berip, beti başın koldorun çiçirkanaka tıttırıp aldı. Bu gündörde buğular Sarbagıştın jortulçulardan saktanıp, 5-6 jılkı kaytarsa 20-30'u jol güzötüp, jedeke turup kalışkan ele. Atçan jedekçilerden biri görüp kalıp, Çagaldaktın soğundan düşüp saya kuğdu. Kuğup jetip karma oğalarında jantılaşkan Çagaldak kölgö gire kaçıp çögüp ketdi. Ertesinde kündün ırayı bozulup, boroğun çapkın bolup, köl gürküröp şarkırap tolkup taşıp, ölüktü tolkun urup, jiyeke çıgarıp taştadı. Jedekçiler anı alыс toğu alıp barıp, koğunun tüyüne korumdap taştaştı. Munu Murat Ağalı'nın janjigiti jana yuktu. Al öz eesin jerip, ormon kanга jakındaşıp, ıgın taap jigit bolup alууну köksöp jürgön. Ölüktün kim ekenin tımızın iliktep ilip alıp, ormonga barıp çağım saldı. "Taksir hanım, sizge bildirbey koyuga ditim barbady. Ötken haftada Çagaldak degen ordoçuňuzdu Murat Alı menen Balbay öltürüp, taşka korumdatıp salıştı. Ölügün taap beresiňbi?" dep ormon keýibey teskerişinçe kuwanyp ketdi. "Taap berem. Taap berseň, bugunu çaap, seni oljoga tunduram." "Ha, maga olja dele ança kızık emes kanım. Sizge jigit bolup,
Hak kızmat ötesem dep tilek kıldım ele. Ha, jakşı bolat. Birok sen a degende Murat Alıны tiri oydan torga düşürüp ber. Ha, kup bolat kanım. Eko mundan keyin ünün basаңdatıp, güýreşip, şıvıraşkanga ötüştü. Sayak Ketirekeyden alı vegi ormondun ırakımın alıp Kazaka jortulga ketken ele. Kaytıp gelgen soň ormonga bir külügat jana uul bala degen kazak gelin tartuladı. Gelin özü uşu külügatty minip üýünden gaçyp çygyp jylky tigenderge koşulupdyr. Maksаты Kırgızdın atağı taşlargan batırı ormon menen yüz görüşüp, ığı gelse ağa baş koşu iken. Ormon adep köz çaptırganda ele kelin ağa jakşınakay göründü. Kaldastap şaşıp daroo ele Aalıbekti moldogo jiberdi. Baybiçege bu jaňylykty nikah kıyılıp kalgandan keyin bildirişdi. Al murdagı iç güýdüsüne ökünüp, akıl toktotup kalgan belem, bu jolu burkan şarkan düşkön jok. Menden jakşyrbasaň dele bolmok eken kanım, dep bir ozdan kep aytıp tim boldu. Kana Batır, içine katpay açık aytça, kolkosuna evne alasyň, dedi Orman Aalıbekке köňüli jaýlangan soň. Sizde mıltık köp, oşolordun biröönü berseňiz eken kanım. Ha, meni uwara kılbaýly özüň baryp birini tandap alçy, dedi Orman barbalaktap. Aalıbek kalkka taanymal, kadırly çaada usta jasap tartulagan Kara Gelte degen mıltykty tandap alıp ketdi. Buga Berki Jetibektiň gana emes, Töregeldi, Awıkan, Satay, Adyl batırlardyn da içi güýüp kaldy. Anın üstüne Aalıbek gün ötken sayın ormondun içi goýununa girip, mal başyn bilip ketdi. Sayakka bilgizgen emnesi, dep günküldöşüp, emi ormondun tuğandarynyň bary günülük kılışdy. Özara keňeşip alyşyp, munuň uul bala menen tuz aram bolup jüret, dep çagym salışdy. Aytkanyňar anyk bolsa, evin taap talalap jürgende tınnym kılgıla, dedi Orman. Aalıbektiň golunda Kara Gelte tursa, aga kişi daýby. Al oşonun arkası menen batır. Ustanın aytymynda munuň kandy mıltyk eken. Kişi öldürüp ise uwal sowu kimge? Ha degende bizge mıltykty alyp ber, deşdi tuğandary. Orman Aalıbekке sazany jiberip, Kara Gelteniň göçügi eski jygaç ele. Çirip ketdi go, oňdop jaňylap ultaryp bereýin, dep aýtdyrdy. Kara Gelteniň göçügi çirise, uul balanyky da çiridi. Hany da gaýra bersin, dep katıra jogap kaýtardy Aalıbek. Öz içinde bu Kara Gelteni suratkany tegin emes, mından bölünüp ketbesem bolbay kaldy dep oýlanyp, sagızgandan da sak bolup kaldy. Uyala şagasy Ajıbekke tymyzyn keňeşse, al tüz ele munuň bizge arka bel bolbayt eken, balbayga geteli, dedi. Ogo koy, balbaydın kulağı bizden üýden kesilmedi bele, dep Aalıbek çoçup ketdi. Hany ormondun ejesi kesken, dedi Ajıbek kamırabay. Orman köçüp jaňy jurtga bargan soň kaadasynça el çakyryp tülö ötkürmek boldy. El çoğulganda karasa Aalıbek jok. Hoy, Aalıbek kana, dedi. Aalıbek keçe jol üstü menen göçkön, dedi körüp kalgan biri. İzdep taap kelgile, dep saza menen çapyny çaptyrdy. Çapkylap barsa, Aalıbek menen agasy sazdyn başına çatyr tigip oturuşkan eken. Ögüzler tokulgaçan, attary tokumy menen turuşupdyr. Aalıbek eki tabakka bölüp ok kuýup atypdyr. Biri özü kıldırap kirip kete turgan jügürme ok, ekinçisi sümbölöp kirgize turgan ok. Çavarmandar jarışa salam aýşdy. Aalıbek alyga alyp koýup, işini ulanta berdi. Hay mırza, orman çakırıp gel dedi. Tüle kılıp atat, dedi saza. Otura turgula, mobu oktu kuyup bütöýün, az kaldı, dep koydu. Ana attan at, mına attan at dep otura berişdi. Jürü dep bek aytudan jazganyşdy. Gün geçtep digerge jakındap kaldı. Ata, Batır, kanın erte gelsin dedele. Hemi kan tevz, degenge jarady saza. Hemese şaşsaňar kete bergile. Men artyňardan jeteýin. Azyrak kaldı. Bolup alayın? Ha, bolupdur dep saza tura jönödi. Ekatjanyň garany üzüler menen, hayda unany, ketdik, dedi Aalıbek. Orman öz üýünde tymyzyn keňeş ötkürdi. Bu keňeşke atasy Niyazbekdi, agasy Ajyny, inisi Jantaýdy katıştyrбady. Antkeni üçöňü teň jakpay turgan kalabalyk kıňyryş bugularga garşy kandu kazat başlamak bolup kalgan ele.
Buga göğünçö Balbaydın batırsynyp bassaşkany, Murataalynın hakimsinip tireşkeni, Kıpınday künesi jok ordoçusu Çagaldakdyn öldürilişi, keçe ele özüne kol bala bolup jürgen Alybekden çykgynçylyk kılıp, Balbaydın aylyna kaçıp ketişi, jaňy keňeşçisi Janaýdyn çagymy sebepker boldy. Alybekdi 3 günden içinde özüme gaýtaryp ber, bolbosa maga tarynma, dep aýtdyryp, Ormon Adyldy Boranbayga jiberdi. Boranbay mınday gırdalda ozek sözgö ança işene albay, moldosyna gat jazyryp jogap gaýtardy. Ardakty aziz hanım, urmatly gudam Ormongo bukara gudaňyz Boranbaydan tazim jana duay salam. Sizge gat yüzünde malımdar arz-muňum bul. Balbay maga moýun sunudan baş tartdy. Alybek menen goşulyp algandan beri oga beter jeýeligip eýlenip ketdi. Alybek sağa gelgen jok, maga geldi. Anda eş jumuşuň bolbosun deyt. Bul eköөнü maga öçöştürüp, tymyzyn tukurgan bayağı törösüňgen Kudaýatkır Murataly. Eki tizgin bir çılbırdy goluman alıp koysam degende, eki gözü tört. Bul üçöөнün saati sizge da, maga da, jamy elge da tiýe turgan bolup kaldy. Bulardy bir ygyn taap, moýun sundurup, tezge salyp koysoňuz, sizge eki düýnede teň razy bolar elim. Bukara gudaňyz Boranbay. Bul katty alary menen Ormon işke girişdi. Töre geldini Kokon Hannyň Bişkektegi begi Ag Üýlü amanatka aldyryp ketkendikden asker başçylykka agasy Ajynyň ugly Awkandy daýyndady. Adyl aga kömekçi boldy. Eko kol guragıça Ormon Satay merigenge üýündögi tartuga gelgen mıltykdardy, kural jaraktardy körsötüp esebini aldyrdy. Mana karasaňyz hanım, Alybek mıltyktyn özüne alyp ogun görbey ketipdir, dep Satay jyk doltura salmaktуу ok çontoydu götürüp gelip Ormondun aldyna koydu. Ormon oktu garmalap oturdu da, alaňdagan it, mıltykka süýüngeninden şaşyp ketken eken, dep güldü. Oy hanım, mowu ak gelteni görüňizçü, munun ogu kara geltenikinden aşsa aşat, kem düşpeyt. Alybek muny baýkabay galgan okşoýt, dep bir malda Satay ak köçüktü mıltykty koşgoldap kötörüp gelip Ormondun aldyna koydu. Igy gelse Alybek it menen Balbay çunakty atyp taşda. Muratalyga tiýbe, any tiri garmaýly, dedi Ormon. Kızıl gırgınduğu çavuşka dayadı kançalık tımızın sekin etiyat jürüp atsa da, Niyazbek Karya menen Ajy kalk başına da, Ormondun kert başına da tüşe turgan çoň gırsıktan çukuldap kalganyn tuýbay koýuşpady. Ekö körgön tüşün, baykagan şek şıwasyn ukkan imişin, biri-birine aýtyp özlörünçe aşykpay keňeşip oturuşup, akırında geçke juğuk ayıl aksakaldarın, tuğan söğöktörün 8 bekti tügölü menen çakırtıp alıştı. Niyazbek Karyanın karılıktan gözü kara olanyp, kişinin karanın ele körüp öňün tanybay kalgan kez eken. Ha mowu kim? Tigi kim? Dep baldarынан uturup birin söýmeýi menen görsetip surap oturdu. Al balanyň tülönüň dep Ajy ısımdaryn atap atdy. Ormon awışkalardan til ugaryn aldan sezip, küçe baraçsa çığa gaçuga ыңгайлanyp, ulagadagy kazanbakka göçük baskan ele. Tetigi soksoýgan kim? Dedi akırında atası. Ha al Ormonuň. Hey Ormon balam. Bayatan beri men seni izlep atam. Saga aýtyp goýar 2-3 oğuz gebim bar ele. Ilgeriden beri ele Kırgızdyň kendirin jaatçylyk, mansapkorluk kesip gelatat. Jaatçylykda hakimlerge söz taşıp, olja tapkan uşakçı, çağımçıl jukurlar göbet. Oşolardyň göbür şıwıryn köbuga berbeçi balam. Mowu bugu degen el bizge bölök böten emes, teň tuğan. Kılam dese kılıp koyat teň tuğan. Men jaman түш gördüm. Katın bugu, alvarsynyň tukumu debele oşoga gürsüldep kalat ekensiň. Ant kiçe, boruňa tartyp, bir tugan kılıp alsaň bolboýby? Anam men kimde ermek kılam ata? Alvarsynyň tukumunu ermek kılbaganda. Dep kazanmaktan tegerenip ketip eksanyn çapçyp aldy. Oldu balam ay, alvarsynyň tukumu debele kalıpsyň, oşo seni bir günü kara alvarsıday basat go.
Til albaysın, dep eki aytyp taarynıp unçukpay meltirep oturup kaldy. Hay Ormon, geçeyle bata dua ant kılmadyk bele. Oşony kanday kılabız, dedi ajy. Attan görü. Ant batanyň toğdoyun men jutup iýsem, kalgan tomukdaýyn siler juta albay janyňar jokpu, dep bark etip goýup Ormon tyşga çykyp ketdi. Taň üreň baranda Baybota baş bolgon eli joker Ajybektiň üýün tegerektep kurçap alışdy. On çaqçысы attan düşüp, boz üýdün eşigin jaratyp, erişe kirip ketişdi. Balbay toyup kalıp atın jaydak minip çaap jetip kelbesegen dep Bayboto kıypıjıktap jany çygyp durdu. Üýdegiler düýrep Ajybek menen kyjyldap alışıp, beri bir sürüşüp, nary bir sürüşüp, tyşka çygyra alışpay kıylaga buýdalyp kalyşdy. Ajybektiň zaýyby da, çoň içine debey jeti balasy da basyp kirgenderge jan aýabay karşylyk görsetip atışdy. Emne bolup atasyňar, dedi eşik aldynda atjan turgan Bayboto. Katyny goýa berbe atat, eki golu geregen gözüne karışıp kaldı, dedi jokerlerden biri. Katynyň golun kılıçtap kırgıp, çaşyn gerege baylap iýgile, dedi Bayboto. Kıjırı gaýnap, ızırını paraň turgan eki joker Ajybekti bek kuçaktap algan zaýybynyň koş golun teň kıya çaap salışdy. Bosogo jakta jol tosup turgan baldarynyň jüregi düşüp, tör jakty gözдөй dürgüp kaçdy. Emi Ajybek baskınçılar menen jeke özü alışıp kaldı. Al öz janyn oýlabady. Es tartynın bary baldary menen inisi Alybekde boldu. Alybek atyny ırgyp minip kaçıp kutuluga ülgürseken dep jantalaşyp karşylyk görsetip atdy. Antkeninde boluşpady. Köýnek dambalçan boydan türtüp çıkarıştı. "Öy, sen kimsiň?" dedi Bayboto. Men Alybekmin. Meni tanybaýsyňby? Ormanyň döweti, dedi Ajybek Alybekde tuğray sülep.